Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagut kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas apakasaritaan ara pauluan. Nasudi nga aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Together, kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long. Rasa pa ka met, nakaruba, Trianak. Adda ka di papanam? Ada papanan mi kini Jane, papa? Papanan niyo? Mapan kami agaplay ti trabaho. Nasayad ka ron nukas ta, akat sayadam. Of course, papa. San ka ngagsup-suplada? Be humble enough, iha. Di kay madanagan, papa. Good. Okay, good luck, Ria, iha. Sige, papa. Thank you. Mapanak pa Ganad ka, iha. Yes, papa, of course. Ay, nagparta kag labas tiyal daw. No kaano lang na diubing ob-obag ngay tultulod iti pagadalan da. Ita nakaturpusan iti kurso na. Sayang lang tasana na nauray ni Melinda nakaturpos ti anak mi. Nga mamuk, sa di naman ti ayan na ita, naragsak ngat lang gaputan nakaturpusan ti anak mi. Di kakaiso na apakalaglag ipak iti inayat ko iti awan kasping na. Ken nang ipaayak iti nasudi nga ayat. Sapay la kumata makapasata iti interview, Ria. Uwan nga ro, Jane. Kaya't kong trabaho. Asino kumati di na kaya't timadan iti trabaho. Ay, sayang tinagastos iti mano atawanan niya. Kalpasan na, standby laan. Oh, no. Naimbag ka na kayo, At least, di kayo unay narigatan. Anyakit din asaan. Amumatan, insakan ni papati panaganal ko. Kat saan matan anang asawa, kalpasan di pupusay day di mama. Ura, ita na diskarte ni Uncle Manolo. Wanat kit di Ura, ino kasjay lang ti trabaho na, ngaglako ti cosmetics. Friendly ngamin ni Uncle. Ado, ti gagayam na. Oh, ada tayo gayaman dito'y batog ti plaza. Dumsagtan. Ay, manong driver, dito'y kamin. Interview. Wen, saan ka mapukawan itinamnama? Awan ka no pa'y tag-interview ka na tayo. At dapay may isang oras. Wen nga rod. Mapantansapay dita fast food nga dati batok dito a building. Dita lang at bangir ti kalsada. O sige, mapanta ka rodan. Okay, let's go. Nagparamat ka ngamin. Ay, naku namon. Numabalin lang mapanta agaplay yung syudad ti Bagyo. Kaya't mo trabaho ijay? Dahil ti may sangara pa apo, tanapintas ti Klema ijay. Sana kas dito'y, ay Diyos ko, makapaulaw ti pudot na. Sakit makapasarot ti asok dagiti lugan nga agsasalupan. Nagbayag mo ito ni Jane yung comfort room. Siyak man lang yung tumakipila. Dito yakman. Anya nga tayo, Jordan. Nagbayag mo't namin ni Jane. Sa bagay, upat pa iti adet sa ama nakapila.
Gusto to siguro ito nagsubli. Makipila akpay. Ag merinda akpay sakbay sumurkak iti upis. Ni Roxanne. Hello, Roxanne. Sa di na kaya niyo, boss? At dakit may sa kadaga ti fast food chain iti batog ti opisina. Gumatangak lang iti pamigatan ta. Sanak pa yan amigat. Sige, sir. Ado nga minan aplikante. Okay, coming. Nakapila akpay. Basta orahin dak. One, boss. Sige nga, Rod. Bye. Bye. Adita, may salangan ti anday ti sangok. Ngawan matlangan ni Ria. Ada nang tapik iti patong ko. Kasi, bastos! Tinungpanak. Ria! Jane! Tinungpan! Bastos namin! Nagkunasagidin na ti patong ko. Ha? Anya? Sinagid ko ti patong mo? Mapantan, Jane. Saan tang nagmerinda? Ha? Anya? Kayat mo asawan. Santan nga agpatuloy, wano santan nga agsubli iti opisina apag-aplikaran ta? Saanan? Nadadaalin ti aldaw ko, Jane. Mas daawak namin kan ka Nagkunang atinong pamlatan di lalaki. Ti amok ngamin, sinagid na ti patong ko. Ay, kasi magpiman di pobre. Natong pa di na amo tiga po na. Naklaat ang arudmat. Di mo amo nga adan natugawam kat inala ti ubing a babae? Amok arod, akas jay? Ay, day takot ikunakan ka. Di mo la dinamagan jay pobre ni isi tinangapros kan ka wano saan? No dinamag ko, aklo na nangarod. At least, nakapagsagana iti panangtungpam kan kwa na. Sana kasi ti day jay, tinungpam laktan. Nakigtutak nga rod. Adyat mabalin ko. Kasano nga rodan ita? Anya ti aramidan ta? Girl, I need you. I need your love. Ada kayo magkaya man, Sir Albert? Buwan. Nasakit Nay, apay, sir. Ano tapingping mo? Ada nga rod ng tungpa kanya. Sino? May isa babae. Sa dino, tinangtungpaan na kan ka, sir. Iti fast food chain. Padak ang makipilpila. Anya tiga po na tatinungpaan na kayo? Ay na, nagtakasan. Mas dawak nga rod. Bastos ko na kanya, iti nakasango. Tasarsarunuak ang akipila iti counter. Taagurdar samot iti kananda. Anya nga rod tiga po na, akas day ti inaramid na ken ka, sir. Tiyak nga rod mo. Nakigtutak. Tiyak pa'y nakatagarin. Kaslak na ilansa iti nagtakdarak. Nga ura iti nakapanawan. Pinaspasurutak latan, bayat ti ipapanaw da iti kadwana. Naglokon? Sige. After 10 minutes, rugyantan. Sige nga rod, sir. Yan nayo pa ilang rod di tatugaw yo. Baga akla ang dagiti mangururay kada kayo. Mirik, anya ito di ba gana? Oh,
Rick. Hello? Nakalagip ka man? May lima kaming king ka. Maili, uno kay kayat mo. Saan no saan? Man, may lima king ka talaga. Mabaling nagsarak ta. Masadutak. Ada akon dito'y balay kat masulit ako na rumwar. Nawa na nakitiga na si tinapasama kita EJ Town. Apay ngamin. Ay basta. Ada napasama ka nakadadaalan ti aldaw ko. No kasta, saan magsinar ka niya? Maminsan ton, Rick. Awan mood ko ita. Isuwa, anya nga rin ti maramitak. Alang nga rin, bye. Inigdip nun ti cellphone na. Di oray man, bibiyang ko. Madi nga rin timod ko kapoy tinapasama kay di food chain. Anya magtanday jay napasamak. Nakabasula ka din na oras. Kumusta, tibag nami, ha? Kasla pagbit kayo, mat. Saan ka man nagtuloy yan, Papa? Apay, anya tinapasamak. Baliwan min, no bigat. Anya kami tinapasamak. Narikat ti kasta. Apay nga ipabigat tayo pailaan. No anyaman ti maaramidam kumaita. San mo nga ipabigat? Ada nga min napasamak bayat anak apila iti food chain. Di lakit nga ron ang napukaw iti panunot ko dahi chay. Abay, anya tinapasamak. Kasi na Papa, istorya kada kayo. Nakababain ko mang awan maramidak, nalpasan. Sige, iha. Tadum ngagak. Anya. Ay, susabo, ayap makawanan na kami. Anya itanday taan na aramid mo, Ria. Diyak nga ron nagawid ang tirignak, Papa. Kat, nakapagkid daw ka iti pamakawan iti lalaki. Saan nga rod? Gapo iti pungtot ko, pimanaw kami adagos kini Jane. Kat hindi imbaga ni Jane kanyak tipod no. Awan mo ti lalaki. Agsubli ako ngagkid daw iti dispensar. Ay, dahi tanti ko nakat. Sorry, Papa. Ore asinawat nga tatikas jay. Anya nga iti amo kakas jay gayam tinapasama. Malaala. Makitam pa day jay kat makapagkid daw ka iti dispensar. Ay, hawan lat amo kon, Papa. Sobran asotil tigasat nagkita kami pa. Anya ti amom. Anya matan. Kas na makitkitak tila nga day alalaki kalpasan tumpak. Di pa'y nakatagari. Di ka lagi din kinasarita ngay muna. Wino sinitar mo kuma. No'y naramit ko tayo jay, sigurado matlaan nga di naaklunan tinaramit na, no pilang. No adot nakakita. Ibagada lakit di nga oray aglibak kuma. Ad-adda anay babain. Papa. Ngamita sika tinakababain. Nang runa no adot nakakita itinaramid mo. Kanapauna yan. Anya lakit di nagasgasat dayjay alalaki. Anya, sir, maituloy ti interview ita? Uwan, Mas daawa. Nagadu nga aplikante edi kalman. Awan man laang tinapilim kanakwada. awan nga rod. Sige, sir. Maituloy nga rod ita. Sa bagay, imbagak kadagiti saan ana interview edi kalman, agsublida ita. Okay. Eksakto alas 9, ti panang rugita. Yes, sir. Ituloy mo pa itararamida mi Jerwar. One, boss. Anya da ito eh. Saan asuminay ti panunot ko dahi a babae? At da pagkasuplada na. Ngumiti sa bali a bangir.
Maawatak mo't kit di. Ore asino mo't nga ta. Sagidan dati patong na, nang runak at balasang. Talaga atumong pa. In fairness, napintas. Apa gusto titayag na, kan po daw na. Mori na, ngam nagparang tisingin akalid na. Agkita kami pa'y nga ta. Girl, I need you. I need your love. Hindi kastoy. Nagatuwa tao malagip ko kan panunutan. Dayjay pa'y a tao. Ay, nagmadin. Saan asumin na iti alinta taok tilangana. Nang runa iti na ikulang gabot pa ng tumpak kan kuana. Kasla makitkitak pa'y laang kalpasan ang natumpak. Inaprusan na ti pingping na kat. Pulos at dinakatimag. Naladawan iti nagtimag. Amok, nabainan pa ikot nga ta. Nabainan ka nagiti tao nga dahil dyan nakakita. Ay, ang patukarak man langan dito cellphone ko. Talaga dyan makaturog. I-tune in ko man iti paborito nga FM station. Barang makaturog ang matlaan naging kat madamdama. Talaga adyak sa makaturog. Sana suminay ti panunot kan alinta tao tila nga day siya lalaki. Anya nga tanda ito eh. Nang masapor ang makaturog kag. Adyak to kat agtutuglip inton bigat. Para iti interview mi kini Jane. Kansapay la kumata saan da pa'y anak kaala. Makaturo kag samatlangan. After 1 hour kanupay mati-interview, Rhea. Kasano, mapantapay merienda? Ay, saanan. Aguray tan ditoy. At least, nakaunata. Wan matkit di Ken addan iti sekretarya ti folder ta. Urayan tala kanon ti panangawag ti mga interview ka ta. Sika, sa bagay, adawit ko a biskwit dito eh. Saanan, madamdaman ton. Oh, apay. Anyat parikot. Ay, nagadungaro ti parikot ko. Di kalman, saan kami nakapag kinaawatan kinarik? Kasta ka di? Pilitan na kiti na rumwar. Imbaga kaawan mod ko, nang rona kat adda ko ni balay. Masadota ko na rumwar. Sa bagay? Sa may samod di lalaki anatongpak iti kalman. Sana sumina iti panunot ko. Isumot din ti saan ko nakaturugan iti rabi eh. Anyan? Ay sus, ang mga nanyamot daytan. Anyang-anyamot daytan ay bagbagam. Agtal na kaman mat. Makonsensya haklaan iti panangtong paklatan kan ko na. Oho? Ay, sapay la ko ma. Tadanto kong daway kong agkidaw iti pamakawan kan ko na. Miss Rhea del Rosario. Yes, ma'am? Okay, sumrikan. Thank you. Dagiti daduma, aguray kayo laan, Juan. Sige, dito'y ka pa, Jane, ha? Umuno na, Diyos ko, kaslang nervyosak matan. So, awan pa'y experience mo, iti clerical siya, Miss Del Rosario?
Adda, ma'am, ngam basit lang. Okay, mabiit laan. Ipan ko itilamisaan ni Sir daytoy folder mo. Diyos ko, di ko na naampos nga da iti bangir alamisaan. Sana lakit yung agpitot. Iso tayo natungpak iti kalman. Kitkitaan akong agtungtungad. Jackson ituloy tayoag-apply dito eh. Ang lami isak matan. Diyos ko. Apay ang nervyos ak matan. So, awan pa'y experience mo, iti clerical job, Miss Del Rosario? Ada, ma'am, basit lang. Okay, mabitlaan. Ipan ko itilamisaan ni Sir daytoy folder mo. Diyos ko. Di ko na naambos na nga da iti bangir alamisaan. Saan naglakit din ang pitot? Iso tinatungpak iti kalman. Oh my God. At ay takit kita na kung katagtungtungad. Jackson ituloy application ko. Nakapapainday to yan. Miss Del Rosario? Ay, yes, ma'am. Agsubli ka inton bigat para iti final interview ken ka. Anya? Ma'am. Congratulations! Ma'am? Anything wrong, Miss Del Rosario? Awan, ma'am. Thank you. Sige, ang subliakin ton bigat. Ito na ang araw natin. Nangkasat ka talaga, Rhea. Agasam, iti kinaado tayo nag-aplikar, sikat tinapili da. Namumla ko, ma Jane. Kaya't kunti agbabawi. Hoy, Rhea, anyat mapaspasamak ka, ha? Awan. Anya ka diti mapaspasamak ka. Kasla. Ay, agbak out aksan. What? Among kadi? Ti manager anang interview kada tayo. Iso di lalaki ano tong pakidikalman iti food chain. Saan mo kadi nabigbig? Wensa? Kasla iso? Saan na kasla? Talaga nga iso. Oh my God. Ada pa nagamak ko. Ang mga nanya ti panggap na, taapay kat siyak ti pinili na. Anya ko ma? Ay, ang mga nukayat nakabalsan, Jane. Anya? Okay. Sumrikak no bigat. Kat ibagak nga agbak ang takon. Nga magsuryak kan kwa na. Agpalawakak. Ibagak ka naklataklaan. Kasta ti aramidan? Wan, itay pa kumaakasaritak. Tagdawat ak iti pamakawan. Ngam di na matan kinasarita. Anya? Basta imbagalatan di sekretary nga agsubliakin ton bigat para iti final interview. Ngam, pulos din na kinasaritan. Tas tagayam? Kunak no nagsango kayon? San pa'y? Nakaikad din akon. Agparangakin ton bigat. Kat agsori akan kwa na. Ti agkid daw iti pamakawan, ti kang runaan na purpose ko. Ito na ang araw natin. Ang araw na di dapat malampas. Boss, itay pa'y anadlaw ko Anya manandeta, Roxanne? Itay pa'y nakaisom kayo. Kasla mayat sakit itirik nayo Anyan, apan nakairanranana, Roxanne. Apay sir, Did you know? Ati babae anong tungpa kanyak. Kit iso ni Miss Rhea de Rosario. what? Really, sir? Yes. I'm not kidding, Roxanne. Oh.
dawat yu kan agsubli ita para iti final interview. Awan. Basta iso tinapilik. Sa bagay. Ang mga no ada sa bali a panggap yu. Uwan, ada. Iso tinapilik amang sukatkin ka. Ouch! No asino pa iti nang pabainkan ka? Tinang tungpakan ka? Iso ba iti choice mo? No big deal about that, Roxanne. Panagkunayo, sir. Agsubli pa nga ta? Anyat kinunam. Agsubli pa nga ta. Di mo't imbagakin ka pag sublim ita. Wan, sir. Sumot imbagak. So, be it. Apay kit din asaan nga agsubli. For sure. A big reason is, mapain ka na kayon. Anya? Saan nga taapod no ti imbagak, sir? Tano agsubli pa'y, makuna kapuskuro pa. Anya? Takalpasan ti inaramid na kada kayo, at dapay laro pa nang agsubli. Kasta nga ta? Paliiwan tayo nagsubli, sa akto agsarita. Ngimtima ko na, Roxanne. Let me do what I know. That is right. Okay? Girl, I need you. I need your love. Kumusta at interview, Miha? Natuloy mo't lang, winusan. Natuloy, Papa. Katsak ti pinili da ngagsubli. Oh, nagasat ka nga ron no kasta. Actually, ito ti final interview. Hangam? Oh, apay adi mo ituloy? Agbak out ako. Saan kon nga ituloy ti application ko iti dijang opisina, Papa? Anya? Hindi anya rason. Juan, Papa. Dakkel ti gapon, ha? Ngam, agsubliak la tayo ton bigat. Tanya ti kabuna. E di ka katagyaman ta si ka tinapili da. Jak amo, Papa. Mariribok ka, nak. Jak amo ti ramidag. Anya ka di tidak kalarason at di mo patuluyan. Nakatu at tao nga iso ti agbalin ang manager ko. Iso pa eh. Iso ka? Saan ko nga muna niya ti plano kanyak dayjay? Tas siyak pa ti pinili na. Saan ka amawatan? Kasi tinakunak, Papa. Agsubliak inton bigat tap nagkidawak iti sorry. Kan nagpakadak. Saan ka lata amawatan? Asino ka di tidakdak amatam at tao? Oh, apay ang napaulim ka. Asino ti kuna mapagkidawam iti dispensar ken apay ngagpakada kamadlang at dagos? Ti manager ti opisina ang nagaplayak, Papa. Apay? Asino nga minday jay? Di lalaki na tumpak, di kalman. Aniya? Ay, hanya day tiitan. Jak may lawlawag. Ad-adamat na saan asumin ay ti panunot ko ni Sir Albert. Itayak pa yung nakaidang jak makaturog. Itayak pa yung matadumdum nga kiti kankanta iti paborito ka radio station. Anya nga ta? Nag-reportak nga ta inton bigat, wano? Saanan? Hangam, iso tayo 20 gundawa, ay pa nagkidaw ko iti sorry. Kanagpakada ak natan.
Malaksid ang mabainak. Kabutan ko ti mabalin adda sa plano dahi jay kanyak. Apay asyak tinapili na pagsublian. Ano? Pagsasawanak nga ta. Kalpasan na. Papanawanak matlaang tapno makabalas. May samot dito ang makapasuron. Kunak lang nga roda na di nakpailaw awagan. Hello? Hello, Ria. Babalin ka din agsarak tayo ta. Saan na mapalin? Ada interview. Oh, kasta ka di? Kasta nga rod. Isa sorry ang baliwan tantulangan. Ado pa'y matigon daway. Atakin ka na ita. Di kanto kung magbabawi no. No niya? Nadan ka sukat mo. Anya? No mapanunot ko man ti sumapol iti sa valley. Saan ko abasol? Tas ikamot lang ti mangidordoron kanya. Makamu ka. Subsubukan na ka di? Initip ko na. Ti awanan bain? Siyang ti pangibagaan na ti kasjay? Di nalaan mo umaakon kan ko ana. Namin anon ngayon bagak asar dengan na ti bisyo na. Ad-adaan naman. Ha? Makamu kay ti biyag mo. Saan ka apo ka iti biyag ko no dayta ti panagkunamrik? Nakalabitot mo dayta. Tanabayagan nga gan ano sakkan ka. Kasi tinakunak. Awan na sakit abakrang ko. Nung mapukaw ka man iti biyag ko. Tanabayagan na umakin ka. Mangon ka matgaya man iha. Anya ka di nga oras, di papan mo pa nag-report? Oh, Papa. Ne. Napuyatan ka. Ko, Papa. Sana kami na nakaturo ka na imbag. Abay, mat. Jakarut mo no mapanak ko no saan. Kunak ang mapanak tagkid daw kiti dispensar kan agpakaadak matan. Ngamnas kan ka di pa, Papa. No saan ako na mapan? Kay papanan na, saan ako nagtuloy? Maban ka. No saan ka man ngagtuloy ako na, oray kas kasano makapagkid daw ka iti dispensar. Papa. Dahi dati kang runaan. Mabayinak nga, Rod. Kan, ang mga nanya tidaka sa panggap na kanyak. Apay nga oras kas jet inaramid ko kat siyak ti pinili na. Idinto tanagado kami nga aplikante. Maban ka kat agkid daw ka iti dispensar. Ilaw-lawag mo no abay. Ang mga nudina mo dinabasamak. Papa. Kunak mapang ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti inaramid mo. Wano kahit mo takuyugan ka? Ay, sanganin, Papa. O sige, agrobata ka ron mapanak. Ituloy kong tulangan ti maturog inton makasubli ah. Girl, I need you. I need your love. Ni Jane. Hello, Jane. Anya, friend. Kumusta? Nakarubwat kan? Saan nagsana mapan? Anya? Talaga mabainak nga agparang ejay. Ay, anya kalakit din. Mapankagit din. Diagkid daw kay di dispensar. Di pagsidaawak, nagado tayo nga aplikante. Ngam siyak pa ilang tinapili na. Anya ti panggap na. Panunutan man, Jane? Iso ajak makaid na, kan jak makaturog iti rabi eh. Plano ka adya ko nagsubli. Ngamin nung tanak ni Papa.
Mapanak ka no, tagkidawa kiti dispensar. Husto ni Tito Manolo. Mapan ka, friend. Kapilitan nga tanang, jak ka mo. Jak maawatan tiriknak. Kayat mo takuyugan ka. Oray agurayak itilabi ti opisina da. Jane. Sige, friend. Kuyugan ka no kayat mo. Jak manamukan ka. Basta, kuyugan ka. O sige, bye. Bye. Anya ti orasan, Roxanne. Awan pa ni Miss Del Rosario. Talaga lang Ni, kas lamang sutil ka pa dita. Not bad, sir. Anya? Sa bagay. It's about time siguro ang maadaan kayo mat iti kaayan-ayan. Lumakay kayo. Sardangan nakman, Roxanne. Di nakman sutilan. Awan imbagak adaka, sir. Ang sa bagay, napintas kan apag husto laang titayag ni Miss Del Rosario. Bagay kayo launay. Anya? Day talang. Pakasla, saan ang napintas ti umuna apa nagkita yo? Halakit din. Agtrabaho kan. Kat no sumangpat ni Miss Del Rosario, pastra kam iti opisina. Okay? Yes, sir. No problema. Darang agsublipay. Ngam no saanan? Malas yo. Anya? Eto na ang araw na. Ni, daw mo awag iti private line ko. Sino nga tada ito eh? Hello? Si kamot gayang pare ko eh. Kastoy? Busy lang tayo iti trabaho. Nakaawag ka man? Kasangay ita ni Johnny? Agyajaming tayo? Kasta ka di? Rumor tayo ka no? Sige pare ko eh. Narigat mat no pabainan tayo dahi barkada. Sige pare ko eh. Bye. Dito yung mananti ko nak. Manmano da tao sumango iti harak. Ngam numarog yan. Kaslaawan arakan iti kabingkatan na. Sumrak! Sir, ada ni Miss Del Rosario. Okay, pastor ka. Yes, sir. Sumrak ka, Miss Del Rosario. Thank you, ma'am. Umay ka, kitagtugaw ka, Miss Del Rosario. Agtugaw ka. Saan ka nakatakterlatan akasla security guard? Thank you, sir. I'm sorry, sir. Iti napasamak the other day. Don't mention anymore, Miss Del Rosario. Sir, Jack, I said, saan mo ada kamatan pa eh? Lipatan mo. It's okay. Saanan ang masapol nga agpalawag ka? Nalpasan. sir, Okay. Binasak ti resume. Ka... itapay lang.
You're hired, Miss Del Rosario. Thank you, sir. Sikat imang sukat kini Roxanne. Ngamin, mapanigya Dubai. Sir. At dapay do alawas amang orientkin ka. Kadagitinas ka ng aramidam. Okay? Are you willing? Yes, of course, sir. Okay. Dayta lang. Thank you, sir. Naimbag kayo, onay. Mapan kay ti ayan ni Roxanne. Amunan no anya ti iparamid na kin ka. Kaya tiyo asawan, sir? Mangrugi akon? Yes, of course. Saan mo akayat? Kaya't ko lang, onay, sir. Apay kidi na saan. Ulit nagtagyaman ka na kayo. Nagado kaming aplikante siyak ti inaawat yo nga oray no. Kayat mo ka di ang makaungatakin ka. Ha? Kunak, lipato mo day napasamak. Okay? Okay. Binasak ti resume. Kat itapay lang. You're hired, Miss Del Rosario. Thank you, sir. Sikat imang sukat kini Roxanne. Ngamin, mapanigya Dubai. Ha? Sir? At dapay do lawas amang orientkin ka kadagay tinaskan ng aramidam. Okay? Are you willing? Yes, of course, sir. Okay. Day talaan. Thank you, sir. Naimbag kayo, onay. Mapan kay ti ayan ni Roxanne. Amunan no anya ti paaramid na kin ka. Ha? Kaya tiyo asawan, sir? Mangrugi akon? Yes, of course. Saan mo akayat? Kayat ko, sir. Apay kiti na saan. Ulit agtagyaman ka na kayo. Nagado kaming aplikante. Siyak tinawat yung nga oray no. Kayat mo ka di ang makaungatakin ka. Kunak, lipato munday jaya na pasamak. Okay? Ito na ang araw natin. Amo, Mr. Rosario? Nasingpot ni Boss Albert. Awan makunakan kwa na. Ma'am Roxanne, awang kang taklatan ni Ria. Okay. Amom Ria, awan makunakan Sir Albert kas boss ko. I'm sorry, Ma'am Roxanne. Mababain na kini, sir. Kinapot no na, nagsubliak ta, umayak lang kumagkid daw iti dispensar. Agpakada akmatan ta sa anak agtuloy. Aniya? Ngam pinangrugi na matadagosan. Kasta ka di? No pa kasta. Aramidik ti amin. Kaspasit ti panagkid daw ko iti sorry kan kuana. Anya nga minti na pasamak, tanatumpam ni Sir Albert. Mabaling ka di amaamuan? Anya? Kasta di? Mabain naglaunay, ma'am. Sana ba ali? Tako namot ang nagsorry kan kuana. One, ma'am. Okay. Awanin kan kuana dayjay. Tanood da kumapay gura na kan ka. Saan asikan ti inawat na? Ma'am, Isu nga amok, nagkasat ka unay. Isu asaya atam, ken good luck. thank you, Ma'am Roxanne. Oh, di mo kunaan na di mo pa ilaing patya na naawat kan. Ma'am, Bayat ti panagbayag mo dito eh. Maamuam tumatla ang ti puno a kinatao ni Sir Albert. Ulitat, awan makunak iti kinasayaat kan kinaimbag na kadag iti adda iti babaen na.
ni Jane to'y umawawag. Ay, Jack mabalinti ako sa iti cellphone na madama ti trabaho. Nagro na kat madama ti orientation ko. Bay aklat talitan. Asino ti caller mo, Ria? Sumbatam, amangan emergency. Ni Jane, ma'am, tigayam ko akadwa ka na interview. Sumbatam Damat kami nararamidak, ma'am. No problem. Okay lang ang dagita. No makikismis kan, sabalin ang saritaan. Thank you, ma'am. Si Mardang mata nawang-awag. Inidam na siguron. Ang mga noag sakit tinakam tigayan mo, ta saan mga sungsungbatan? Ilaw-lawag konton ko na, ma'am. Siguro, kaya't naklanga kumustahan iti pa nagsublik dito ay para iti final interview. Excited mo tigayan mo Wan nga rod, ma'am. Ngamin, tiyak mo na kat agbak out hak. Kan imayak lang agkid daw iti dispensar. Saan mo anam naman na pangrugyan na kan ni Boss Albert niya? Wan nga rod, ma'am. Jane. Si Piring. Di man ang Jane ti umawag. Talaga nga excited ti gayam ko Hello, Jane. Hello, Rhea. Saor ka? Di mo pa'y sumbatan di awag ko. Hala, sorry. Sa dinotayan mo ita? Adak iti restaurant. Iti asidig ti opisina. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Ay, amom, pitangrugi na adagos ni Boss Albert. Oh, why? Sana all. One friend, saan ko nga rodanam namahan si ka? Bayam, ituloy ko tag-istoryenton malamang kita ta. Oh, ay nagkasat kan. Kunakman no. No saan ako nagtuloy, kasta? Isutiam mo. Kasta ko mga rod, nabaliktad ti pasamak. Isot istorya ikan kain ton malam. Alaman nga rod. Ay, excited ak nanyat na pasamak. O sige, baliwag to nga rod ti umawag Bye. Bye. Amok ang makigtot ni Jane no maistorya kan kwa na tinapasamak. Nang runa na iba kan kwa na anasingpat ni Boss Albert. Girl, I need you. I need your love. Roxanne, umuna akon. Mapanakon. Adamiting ko, kat makamu kayong kiniriya dito Wan, boss. Saan akto nagsublipay? Agawid akton. Wan, boss. No adamang birok kanyak. Ibaga mo enton bigatan nga agsubliak. Tadamiting ko. Wan, boss. Okay. Kan si kamot tanti makamu kini Miss Del Rosario. Agbati kayon. Makaamu kayon dito Wan, boss. Sige, mapanakon. Aganad kayo, boss. Kasjay ni Boss Rhea. No ada meeting na iti malam, saanan nga nagsubli. Siya akong ti makaamu dito yung office. Talaga nasingpat, ma'am. Super bait talaga si boss. Awan pulos makunakkan kwa na. Ay, nagadumat ti order mo? Saan mo kayat? Blowout ko na ito kan. Sa bagay. Nagkasat ka talaga. Kung
Pudno, saan kan nga agtuloy? Kasta ti planok. No nagsubliak man ni di opisina da Boss Albert, agkidawak lang iti dispensar. Kan iba kang asaan ako nga agtuloy. Anya nga min tinapasama. Okay, dumngeg ka ti istorya at kabayatan ti pananganta. Wow! Naggasat ka ta nasingpat ti boss mo. Kan gwapo pa'y. Talaga mababai na kaya di nagsango kamin. E di nagkidawak iti dispensar. Lipatamon ko na nalatan. Kat tinamang na adagos no kahit kunti mga rugi. Taura mismo. Ag-orientation akon. Anya pa nakigtutak at huwan ko naklatan You're so lucky, my friend. Okay, that's enough for now. Ilepas takit tintimangan. Ada nga mininyawid ko nga ramidak para inton bigat. Kumusta? Ti munang aldaw mo iti trabahom. Kunaklagit din na po nung agbabawi kan. Talaga kasta ti planong papa. Nagbaliw ti amin. Kat saan na natuloy ti plano? Nakigtutak nga ro di tay bagam. Asan ka na makaawid ta pinagrugida kan. When nga rod papa, unexpected na talaga day jay. Super singpat ni Boss Albert. Si? Kasanon, lusan ka na napana kasi ti kunam. Napukaw mo kumati na pinta sa gundaway. When nga rod papa, talaga kaya makasapulan daw na iti kabarbarong empleyada. Kasukat ni Ma'am Roxanne. Mapanin ijay Dubai, apaman nga damang sukat kan kuana. Kasta ka di. Makitam? Maminsan lang agtog-tog tinapinta sa gundaway ako nada. When nga rod papa. Opportunity knocks once. San mo kumaalip-lipatan da ita? Ala, aginanagan, tamangan tayo, ninton madamdama. Sorry papa. Nag-dinner kami ken Jane. Saan ko na ibaga kada kayo? Isuan na lado kasi mangpet na nagsara kami kini Jane. Okay. Isuan da kayo latan timangan ka ni Auntie Marga. Ito pa nakaigdaak ng jak maalat iturog ko. Kung nakamaturog ako, taramidak no parbangon di paparamid ni Mang Roxanne. Sanak mo ta makaturog. Anyamat ang tikas to eh. Madawal ko. Ni Rick. May sama dito a disturbo. Kinansel ko ti awag na. Isturbo. Sanak lang aroda na makaturog. Mangisturbo pa ilaan. Rabrabi nga umawag. Anyat orasan. Saan ngagpampanunot? Saan asumi na dito ipanunot ko ti panagam-amumi kini Boss Albert? Kano kasunod ti panangrugik nga agtrabaho iti opisina na. Pudno nga ta akas jay ti kinasimpot na? Ano? Kaya't nalati agpa-impress. Sinalbaki ya babae. Kinansel na kitintawag ko. Imposible ang naturugan. Nagsapa pa lang. Sardam pa lang nor-arigan. Basta tangayawang kadwak. Saan kayo may ni Jake? Derek siya nam na makakadwak kita. Oray ni Paloma. Saan ko makontak? Ni, awan kaya mo nagyan na kitipotilya tibir. Order pa eh. Kaya't ko tagpartek tabat tripak. Girl, I need you. I need
nagsabakan. Inunaan na ka nagring. Wen, Papa. Ada nga min inaramid ko akasapulan ni Ma'am Roxanne. Damo pa'y langal daw mo ikalman. Ada na dago sinyawid mo at trabaho. Nayon ti orientation ko dahito eh. No kabalak matlaan ti trabaho. Ay, agad suwa. Siyempre, masapo lang masigurado kabalak ti trabaho. Sakbay panawan nak ni Ma'am Roxanne. Saya atam nga rodan ako. Wan, Papa. Talaga kasta ti ramidak. Tapno sa anak ang mabainahan kini Sir Albert iti may kadwagong daway. Maniyan. Kaya't ko alitupan ti san anasaya at adamo nga panagkita mi. Anyamot na Jarik. Awag nga awag. Isturbo talaga. Rhea, asino kaya day ka? Sungbatam namin Tayman isturbo tao, ma'am. Sungbatam. Bayaan niyo, ma'am. In-cancel ko ti awag na. Ano niya? Wen, ma'am. Hello, ladies. Kumusta kayo? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning too. Wan gayam, sir. Nalpasin di pa ipaparasyo kanyak. Nagpatulong at kan Rhea. Good. Kalkalpas ko nga in-check at perfect, sir. Good. Kat di kayo madanagan. Ilibre kayo iti merienda kan lunch. Wow! Sana all. Oh, nangag mo, Rhea. Ganyan kabait si sir. Ilibre kayo nga rodan. Pasablugan dakpailaan. Apay ka di nagkaraawag ka. May sister buak. Anya? Talaga ka di aliklik-likan na kon, Rhea? Sorry, ngam busy kita ta under observation nak itinastra ka katrabaho. Kastan? Weno adan pagpampanakan mo. Saan ko nga mo ti bagbagam? Sikat ang muk nga ada sa bali o nagsusukot pa ikit di nga ta. O sige, katururayan nak na, boss. Ti ako nagpay. Magsublyak man lang ni tilamisan ni. Kababain pa ikit din ka na, boss. Dato hindi ito yung office. Na magpalpa kayo pa. Wan, boss. When, boss? Rhea. Kinaapam sa mo ti kinasarsarita mitay. Kwa, boss. Dagulit mo't nga min. Sana makaawat na di at tao. Boyfriend mo? Masapula sang mom. Kung ikamay ti oras. When, sir. Boyfriend ko ngam nakipagkulofak kan kwanan. Apay mat. Sus! Kaasimat. Ang mga no isukat na ka, Rhea. So what? Saan ko akay lalaan itibiyag ko ti kasya klase ti tao? Malaksid ang mabisyo, ag susukot pa iti babae itibiyag na. Aray. Una yan. Sus! Beware, Rhea. Aganat ka, iti kasta a lalaki. Iso nga rod ang nakikulofak kan kwanan. Nauma akon iti aramid na. Barkadista, kanawan trabaho na. Narigat mat, no siyak tukit din timang biyag kan kwa na. Coffee break tayo, Rhea. At daman-damaga. Anya day ta, ma'am. Puno ka di, dagiti na ibaga mi tay lunch. Ti may panggap kinirig? Wan, Pudno, as of now. Nakafokusan ti biyag ko. No di kat ti trabaho ti kapatgan. Lakay ni papa. Kaya't ko ang mapadasan na kumamot ti medyo naging awa pa nagbiag. Awan pa'y plano kong ag-settle para itibukod ko abiyag.
Nangro na maipapan iti Merrick's life. Di man ko nak, saan ang maladaw day ta, ma'am? In case nga da ag-propose ken ka amatino a lalaki. Saan akas iti BF mo? Awan ka dit lugar na, di ta pusom? Apay akas tamat din ti damdamagan yung kanyak, ma'am. Asino kumamat day ta? Maybe someday or one of this day, dumteng ti another Prince Charming mo. Anya? Asino kumamat, ma'am? In case, anyat aramidem. Paayam nga ta?